Bismillahirrahmanirrahim. Si kung arano Allah, ama saling gagaw, ama kalimun. Yasin, Yasin. So Allah imatao kupakaan tapanyan kumaanan yan. Wal Qur'anil Hakim. Ibad ku Qur'an ahukuman apimbay-baytan. Innaka laminal mursalin. Mata naska ya Muhammad napadadaan ku mga suku Allah. Ala siratim mustaqim. Asikukit amaka untol makna su Islam. Tanzil al-azizir rahim. Ini turun Allah ama bagar ama kalimun. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kaan ka magpakaiktiar supagtaw ada magpakaiktiar sa mga luksiran nasirang nadiki pakainang ka. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Saban-sabenar ang yatangkad sukaturo asiksa ku kadaklan kiran nasiran nadisiran mapaparatiaya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-alqan fahum muqmahun. Matanas kami natyago nami sa mga ligiran sa mga patong nagyuto at taman ko mga bakayran nabasiran da na makalilintangag. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fawashaynahum fahum la yubsirun. Tiyago nami so kasasanguraniran saranding gusto katatalikudan saranding na pinilsa na nasiran na disiran pumakanono. Wasawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Na magisang kiran o ino piya kayktiar kasiran antawadang kasiran pa kayktiara kadisiran po peratiaya. Innama tunziru man ittaba'a al-dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghayb fabashshirhu bimawfiratin وأجر كريم. Ayabu amapakaiktiar ka nasutaw amyunot ko Quran agwini kalkian su Allah amasaling gagaw agumigagayib na pagpamanutulang kaon sumaap agusto bala sa mapya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Matanas kami nasa kami imaguyag kumyamatay gu ipasurat kami suminiunayran gusto mga raradiran nalawan taman na may itong amis kanyan ku kitab ang mapayag maana sulah mahfuz.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Na baling kakirana ibarat sa mga tao ko ingadain takya wani namya ko makiran sa mga sugo. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Guni asugo na misiran sa dua katao napiakam buka gira na dua to nabiagrami katlo na piturwiran amatanas kami nasir kanuna mga sugo. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Piturwiran ada ko sa kano inunta na manusia lagi dani. Guda ay nituron wallah amasaling gagomay tubuwa wahi. Nagu da ko sa kano inunta na pupumukag kano. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Piturwiran asukad ng tanong na katanian amatanas kami nasir kanu titwa mga sugo. وما علينا إلا البلاغ المبين. Nada apal yugatur kami arwar ko kapa makasampay ko suguan wallah amapaya. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Piturwiran amatanas kami na miyakasuk na kami sa marata. Miyakasuk na kami sa marata sa sabaprakan. Ibat, udi kanu ganap, na mata na radyam namis kanu din. Agu mata na masugat kanu din, upun ra kami siksa amalipres. Qalu ta'irukum ma'akum أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Piturwiran asusok-susok na iyo amarata nasarta iyo at yung may kopya katadong kano napisok na ang kano sa marata kanya kasa kano na pagtaw ang mga malawani. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Nanya kaum pun kupikir dan ubandaray ngad amama ayang aranyan nasihadibon najaw agi ang juga na pituruyan ay pagtakam unutin niyo sa mga sugo. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Unutin niyo sa tao ada apang ninyan rakano da apang ninyan rakano asukay kasiran
imakauntul. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Na anto na ay bagingko sadiakan kasimba ako Allah as kanyan namiyadrak agurong kanu pakanduda. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Atikuakuam kuso salakor kanyan amang katuhanan o pakaantapi ako Allah Ta'ala sa masaling gagaw o pakaantapi ako Allah ama puro humalam ama saling gagaw sa murala nadakiran dingak noon o pakaantapi ako Allah Ta'ala sa murala nadakirin dingrak noon o pangungupaniran amay tubo budya kuiran kasabat. Inni idhal lafi dhulalim mubin. Mata nasakun nasa masauto na miyatago ko dan kukadadaga mapayaw. Inni amantu birabbikum fasma'un. Namata nasakun napirati ako sukad na niyo napakin ka ko niyo ugay nabiyun iran. Kila dukhulil jannah biturur kanyan asul dekadan si ko surga. Qala ya laita qawmi ya'lamun. Napituro yan ay dingan umambu supagtakan nakatuan nila. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. So, kaya maapirakun ukad nang ko gusto kaya baluyan yan rakun pad ko kipagadatan. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Nada apiakat turunami ku pagtaunian ku urianian at tantara apun ko langit agu dakabisuku. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Darwar kullali saysa nasamautu nasiram namyapadung siram. Ya hasratan ala al-ibad. Hai kesendit apa katana ku mengurip nu Allah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Da apa pekataling umakirana sugu abayran itu dapat magrugi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarja'un. Bayran
dakatu qawiya madakal abinina sami amyaw na aniran ko miyaga pida-pida pagtaw mata nasiran na disirang kiran pekandud wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun nadaku manisa ubadilangon siku hadapan nami pekadarpa وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون na tandakiran sulupa amyatay ay inu yagamis kanyan gu piyakal mo namis kanyan sa perperan nasusabarun na pagkakaniran. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ tiyago na miyuto sa mga pamumulan, ang mga kurma, agumang anggur, piyak ang buta na miron sa mga bulan. Liyakulu min thamarihi wa ma amilat waydihim afala yashkurun. Kaansiran pagpakakan ko mga unganian. Gusto miyang galabak sa kanya ng mga limayran. At disiran penalamat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min أنفسهم ومما لا يعلمون Sutis wallah miaden kung gaganapa sa kalangulangan yan pedun subka pupakatu na may kolopa gupedun sumaginawaira gusunganin adiran katawan وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون Gutan dakiran sugagoi apupukas na miron sudaw-daw nasa mautu nasiran napupakalibutan sikiran والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم guswalungan pagpulalagoy si kutaksyan gitu na takdir Allah ama bagar ama tao والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم gusulan asing ganamis kanyan sa mga darpa taman sa makakasuy sa lagid o talintang kurma na makakasuy sa lagid o talintang kurma amyatoy لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون dak walwan ubon mapatut ikarautan yan kulan gudak ko gagawin uban yan kau na isu daw na umanisa na si kukitian na apog pa mga dagot wa ayatul lahum anna
الفلك المشحون gutan dakiran kiarura nami ku mga muryat tao kiarura nami ku mga mimuryat tao kiran ko kapalono ama pupno wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun guinad nami kiran sulagi itu akapupagdaniran وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون na ukabayami alad na misiran nada makatabang kiran guda makasabat kiran illa rahmatan minna wa mata'an ila hin inuntas sulimu apun rakanin gusto ka pakasangka sa dimatay taman waktu akapatal wa idha qila lahum ittaqu ma bayna aydikum وما خلفكم لعلكم ترحمون Nagira pitro kiran akal kunyo sumyaw na anyo agusukuri anyo kaangkano may pangalimo na tumalikod siran. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Guda apakah taling umakiran at tanda apirku mga tanda ukad na niran inunta na nyabaluy siranon akita talikod وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ويجرا pitro kiran apapun mamagay kano ko ini pagparar kano Allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويرى pitro kiran apapun mamagay kano kuni pagparar kano Allah naturuniran naturono sirano tuwa niya mangungkir o sirano niya maratiaya ayun ami pakakana sutaw au kabayaw Allah ta'ala napakakunyan sa kanyan da ko inunta na matatago ko karibat ang mapaya ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويجرا Pitron anda ng kay gugiran bitron anda ng kay adyan di mana adiran bitron anda ng kaya siksa o sa kanuna mga benar ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون da apakanayaw Iran arwar ko lalisaysa apakadansal kiran kugiran kapapawala فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون nadisiran lumalakay tanan gu
siran makandud ko mga tunganayran. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Na iyupan susangkakal, na samauntong, na siran, na makapuon ko mga kubur, pupumagarabaya siran ko kadnaniran. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Teruniran, hey duan-duan tanong, antawain niyo kawar katanong, ko pa katuturugan tanong. Isang bagkiran, giisu ini diyan di wallah masaling gagaw, gumiyatuman sukaturu o mga suko. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladayna فإذا هم جميع لدينا محضرون. Da akade narwar kulalisaysa nasa mautu nasiran nalawan sa iku hadapan nami pekadarpa. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Nasalo nga na ya, nadaakaan nga ya, abaran yawa amay tubo. Gu daim balas rakanu arwar kuping hulawlan yun. Inna ashabal اليوم في شغل فاكهون. Mata na sa mga tao ko surga, sa alungan na yan na matatago ko katambangan pagkabubesiran. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaki'un. Sira na gusto mga karumayran, nasiku kika susunor. Sira na gusto mga karumayran, na makasisirong siran kuliyaw umakanter, agi siran sa sanda-sanda. Lahum fiya fakihatu, walahum ma yagda'un. Ada na bagay niran roong ang mga unga, gukakoyran sunganin apang niniran. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kalalintad, akatru apun kukadna na makalimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nasibay kanu sa alungan na ya, hay mga baralusa. Alam a'lad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Bakun rakanu dabanain hay mga muryataw Adam, adin niyo paswaswata sa syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Matanas kanyan, nariduin niyo ang mapayag. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Na suwaswata ko niyo, gay uki tamakauntol.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Sebenar ami akan dugurkanu so keadaan amadak bada amang sabutyo. Hadhihi jannamul lati kuntum tu'adun. Katisun neraka jahannam asus kanu na ini diendir kanu. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Pamanundukan ron sa alunganaya sabab kukiya ungkiryo. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sa alunganaya na parkat nami sa mga ngariran, guimbitiray kani o mga limayran, gusaksiyan o mga ayran sa pinggal bakiran. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirat fa anna yubsirun. Naukabayami na mataan agkagutami sa mga matayran na makapagurad-urad siran kulalan na andamanaya ikapakanunuiran. Walau nasha'u lamasaknahum ala makaratihim fama istata'u mudiyan wala yarji'un. Naukabayani na matanak kasali na misiran sa iku mga darpayran nadiran mga diran magaga ubayran malipos gudisiran pakandod. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Nasataw pagumbuhay na miskanyan napatuo na miskanyan kukurang akad bayran di sa sabuta. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Nada mindon ko nabi subayok gudirun patut gudokos kanyan amin italugumanyan inun tanap pananadum gu Quran amya kapayag liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Kaanyan mapakaiktir sa tao ay abtadyan na uyag-uyagi puso guwan matangkad sukat turuwa siksa kumya mangukir. Alam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum la malikun. Bayran damaylay amantanas kami namyadun kami sarkiran apad ko pinggal bakumag sami amangayam nasiran imakapaparon وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Upiyaka pasyunat tamikiran ito kasusabado nagiran kakudaan
gusto sabadun na pagkakaniran. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. Wala na bagay na mga guna, mga inuman na mga gatas, inusiram di panalamat. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Nakumin wasiran sa salakaw ko Allah sa mga katuhanan kaansiran katabangin. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Diyan kaluga sukat na bangikiran, gusiran na mga tantarairan, pumakadarpaan kung narakadyahan. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Na ubaka makapambuko, ubaka mapakambuko o katuruiran, matanas kanina katonami, so isusul niran aguso papayag niran. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Berikat tawi manusia matanas kami na inadnamis kanya na punsa nutfa na sa mautunas kanyang nalampawi ang mapayag. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Nanimbalar kami sa ibarat gu keripatan yan sukiadno pitruyan aantawa ipakawiyag ko mga tulan sa kanyan na miyardak. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Turangka apaguyag na to umiyad noon kupaganay akyaw kita kasakanya ni matao ko umanyukit akapangaden. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. So inad ng kanunian pun ko kayo amailaw sa apoy nasa mauto nasa kano na mapupakakadgiyos kanyan. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Beri sumiadan kumalangi tagus lupa ipakabaga sa kaadnanyan kulagidiran way nasaka supuk pengadun amat tahu. Innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Adan abtadiran naigira kabairan so abya antuna naturun yanon so kun payakun. Innama amru idza arada
kabayaan suwapian tunaa na turuan yanon sukun na madam. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Na susisi sa tangan yan kapar kulangon taman gurung kano pemakanduda ko kapumagitong ko mga maliw. Sadaqallahul Azim.